Kanegade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledu Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jang ka khubor mentaka step. Menteri rang bado ka riu la play ka jingelang ka Indian Cooperative Congress ka ba kat nyo hanin kesngi. Ya ka National Doctors Day la rakhe ha kalengkari hanin kesngi. Ka Akashvani Shillong ka la rakhe ka jingdap nyo pesan senam ka jing Shakri jongka ya ka jela hanin kesngi. Bad ulat kalat ke jela Manipur kala kentu ya gibreu ke jela ban penek ya ke jing syongsok. Ka kubor ke babnya. Menteri rang bado ke riu Narendra Modi ulong ba ke benta jong ke tenat kooperatif kalong ke bakrau kenang ban kentiu ya ke jing lak trekam ki chnong ha ki thanong kendong bat kinong rep kari ha ke amrit kal. Menteri rang bado ulong ya kene ha ba play ke jing yalang Indian Cooperative Congress ka ba khat nyo ha New Delhi hinen kesngi. Menteri rang bado ulong ru balashim ki babon kilat ke sarkar ban pen klanya ki kooperatif. Syo ulong ba ke sarkar ke tre ban kentiu ya berok ki benta ke tenat karep karyang kenang bakin la ban syania haladia. Habakran negane ke jingelang menteri ke tenat cooperation ke sarkar pedeng Amit Shah ulong balathau la ke jong ke tenat cooperation balala ban mara jingkala shibun lengba kane ke sinjam. Ya ka National Doctors Day la rakhe ha kalengkari hanin kesngi kum kadak kejingkan mau yo Dr. Bidhan Chandra Roy ubade doktor bad menteri rang ba baar jong jela West Bengal. Lakha yu ha ka shitarik unaitung ke senam syajar praspa prapuar bad ulaklat ha kaju hi kesngi tang ba ha ke senam syajar kendai spaan repuar. Ulalong uriu san pertai unong elak luat bad unong kentiu ya ke pulih putih. Menteri ke tenat korbari ke sarkar pedeng Amit Shah ulai kuble ya berok ke doktor hagane ke jing rakhe bar ula itu ke jing len lade bat ke jing trish tom jong ke doktor. Menteri rang ba ado kariu Narendra Modi ru ula penpau ya ke jing sngungu ke doktor baro. Ulong baki pen I ya ke jing slur ke jing bam kenya lade bat ke jing trish tom ha pedeng ke jing e. Ka Akashvani Shillong ya ke bala play ha ke shitarik unaitung ke senam syajar kendai spa sapupra. Kala dap pura nyopusan senam ka jing Shakri jongka hanin gesngi ka shitarik unaitung hajar arpulai. Menta kala jam sasha umaumer bah nyopuhun riu. Ban rakhe ya ke jing dap nyopusan senam ka jing jing Shakri jongka ki brio ke jela ya ke jing elang bekerpang la penlong ha ke Akashvani Shillong. Kinong ruai nong tem bat nong syat bapau ke jela bakentup yo ba lu majau bat ki kenhun syat ikong silbi pasa kila pen bernya ya ki badan ha ke jingelang. Habakran ke jing rakhe ki officer jong ki tenat baper ke Akashvani kila pen pau bagi IT lut ban pendap ki jing dawa jong ki breu ke jela ha ke ban ai jing tip ban penang bat ban pen bernya ya ki kat banang ya te kelenti jong ke jing dap shispa senam. La ban kedau hang ne baya ka Akashvani beratip menchua kom ke All India Radio Shillong Guwahati la play ha Shillong ha ke shitarik unaitung syajar kendai spa sapupra. Daulat ke jela Asam ha ketu kepor Usa Albar Haidari ha ke jingi dan rengkat menteri rangba ke jela Asam ha ketu kepor Gopinath Bordoloi. Ka Shillong ha ketu kepor kedai kenong ba jang ke jela Asam. Daya kesenam syajar kendai spa henrepu kendai bag All India Radio Shillong kala trekam lat lut la ka jong ka station. Vice Chancellor ke Skol Ba University of Science Technology Meghalaya USTM Professor GD Sharma ula syajit kumu Presiden ke Association of Indian Universities henin ke janmiat ke jingelang ke belalong ha ke headquarter jong ke Association of Indian Universities ha New Delhi. Professor GD Sharma ulalong Ustad Sains bapau bad unong hikai bapau bala julong ru Vice Chancellor ha ke Skol Ba baper ha kari. Ula julong ru editor jang New Delhi Journal. Professor GD Sharma ula shimti ke negakam na President Barem ka Association of Indian Universities Professor Suranjan Das badai Vice Chancellor ka Skol Ba Jadavpur. Chancellor ka Skol Ba USTM Haq ulaong bakalong ke jing sngo sarong ya ki Skol Ba kathan stelam mingi namar ba Vice Chancellor na ka Skol Ba na kathan ula syajit ko President ka Association of Indian Universities. Ka Association of Indian Universities kadon kendai spa san pusau teli ki Skol Ba ki balong dekhot haka. Kani ko kubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong. Kalat jong ke jela Manipur ke Anusuya uiki kelekentui ki breu ke jela ban penek ke jing syongsuk bat ke jing yatbed ha ke jela.
Haga kubor siki breu ke jelah nen ke janmet kalat kelong baka sngau kendet bat sngau si halor ki jing ya kenat bat ki jing snam ki belami ya ke jelah nadu ubnai belalet hadu menta. Haga bat ki hajar ngut ki breu ki lado ya laki yang ki sem bat ya laki jing Haba penrem ye kini ki jing ya kenat kalat kelong ba ki kamrep kila syakta bat ki kena aru kila do ikilat kapule putih. Kalau kentu ya baru bane trailang bane wengi ki jing lengba ki jing ya keren ya sngau tho jing mut. Kalau kenturu kamtam miki kentai ke jela ban kanglat igi bor pahara haki surok namar bagi pendap lagi kamram ban wanra ke jingsngan yaki beriau ke jela. Ka jing penmi boarding harilum garo naka ganal hydro power plant kaletre kampura haka balai teligi unit jong kene ka power plant kaletre kam hnen kesngi bat kene kalong kalat baka Meghalaya kan la ban sam boarding. Lakmi lenti baka ganal Hydel project kanla ban penmi kumba nrupusan MU kap boarding hakasisnem. Menteri rangba kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma nin kesngi ulong bakani kalong ke ke bas ngokmen bat keban lam syaka jing biang nalade ya ke boarding. Ka East Khasi Hills Badminton Championship ke banyo kelakut no nin kesngi. Ya kena kelumpung ilakai la penlong dak East Khasi Hills District Badminton Association Hashlong bat kalalong nado ka arp kundai terik benai jeliau hadu hnin kesngi. Shispa arpongut kinong ilakai badminton kile syem bentah ki kedan ilakai boper jong ki kena senrang ki kena kentai ki senrang balahe bat ki kentai balahe. Da ke jing kershan jong ke director ke tenat sports pat youth affairs ke jelai kong Isa Wanda lalu lala aban penlong ya kene ke jing ilakai wala da ki jaka ilakai badminton kim biang ha ke district. Ka jing rakhe dapsis pas nem bala rakhe brosis nem lenter kelukut na hnin kesngi ha ke yeng mania ka balang Unitarian hanong thamai Shillong. Ukong san MDC kathan ubala teplang kar kongor ula pelaj ekakot sa akan mau ha kene ke jing rakhe ha ga jing don rengkat kinong elam ka Unitarian Union kathan stelam mingi bat kiru nget ke balang. Ka mat pedeng jong ke jing rakhe kalong chaprang ngin nang jam jing syai bansam. Ka Sinot College Shillong nin kesngi kala rakhe kesngi seng gabasan pupra jongka nin kesngi. UMP Syakaraja Sabha uba WR Karluki ulalong ukong san. Haga ba kinong hikai, kinong terai ke college, rengkat bat ki kena pule kle don lang. Uba WR Karluki ula ai kuble ke college halor ki jing terai, bat jing no senyang jongka bat ki jing terai, ban pene eki badan naga mariang. La samru iki scholarship syaki kena pule ke belale abha haki program undergraduate bat postgraduate. Kawai ke kali pu silum ke balakit de kawai ke trok kalalat ya ke por badang kit ya ka bat kalah jan ke jingkiang ket bat kene kelawan ra ke jing theng kali bat bon ki breu kila sakut ha ke surok bhoi rembong kerdam henin kesngi. Kita long kubor ki tho balahap ban peniat ki kali ne ki wei pat kilenti bakin poi syaki jaka baki thmu ban le. Uwei ubreu layap bat kendai ngut ki wei pat kilamen sau hadian baka kali bagi syong kalahap syariat kat ba kadang persang bantam me kawai ketrok aswa ban poi ha ken yong ha West Khasi Hills henin kesngi. Kita long kubor ki tho baka ni kali kadang wan nong jeri na kathan nong ston. Ya kini ke bela mensau la penkit syaka Community Health Center banyo ya kejing sumar. Ka jing toket halor kene kejing ja kadang ya caprang. But haswa ban penkut ke kubor kene ke step sasisian kimat bakongsan. Menteri rang ba adu keri ula play kejing elang Indian Cooperative Congress ke bakat nyoh nen kesngi. Ya ke National Doctors Day la rakhe nen kesngi. Ka Akashvani Shillong kala rakhe kejing dap nyupsan snem nen kesngi. Bat kalat ke jela Manipur kala kentui ki breu ke jela ban pene ke jing so. Katong ila poi cukup bekut jong ke kubor ke step ke balawan nak Akashvani Shillong. Ha ke por prabajeng ini so ke Delhi Station nak benta ke kubor ha ke ketien Hindi ke ban bot ke kubor ha ke ketien pareng ha ke por prakat san minit. Ha ke por prashteng nak ke station pinyo ya ke North East News. Ke por menta kala jam dap artat prabaje.